Radio station, online publication. Pigan kami Narcan Commission on Elections o COMELEC and media practitioners, kabalian sa indang technical as in support staff, opisyal o empleyado kan gobyerno, mga miyembro kan Philippine National Police o PNP, as in Armed Forces of the Philippines o AFP na naka-duty daw sa aldaw kan perilian, na aprobitsara ng local absentee voting o LAV sa maabot na Abril. Ano mga maabot na mag-avail ka inian, pwede sir na magsuunad kan sa indang aplikasyon antes na mag-Marso 7. Sa AFP as in PNP, pwede sir na ipasaan sa indang aplikasyon sa indang head of offices, commanders as in supervisors. Mantang pwede sir man na magsumitir sa opisina kan COMELEC Albayan mga miyembro kan media. Ay po sinda kabali sa May 12. Nakainot po sinda ta, manual lang sinda. So, yun po yan, April 28, 29, 30, 8 to 5, digdi po sa opisina po. Paliwanag ni Attorney Bunaw para sa naman sa national positions ang LAV, dai ka ini sakop ang local positions. Primerong requirements, picture na duwang pedaso. Application is for endorsement from the publisher, editor-in-chief, station manager, similar officer in the TV station, radio station, online publication employing the applicant. Okay, next, endorsement from the duly authorized officer. Ikokondusiran LAV sa Abril 28, 29 asin 30, pun alas 8 nin aga, sundo alas 5 nin hapon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Manual lang sinda.